Central Lairam Longklai the Lairam Times Mininan Kot Kanin Tlaina Tho Ni Kulenga Laiholh Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai cheu dingin kanin som na thawngthan tu mangven sung CNDF ni vaphai khwa I ral sang anjam pi mi na helicopter in lak an si Mizoram Champhai district vaphai khwa a CNDF ni ko ral sang an rak jam pi mi na chu Assam Rifles kuti pek an si nuwa Assam Rifles kemin helicopter in lak an sin ha Tho Ni Kulenga Tholei nga jinglei suimelam pakwa le cheu shonga vaphai khwa Assam Rifles kemin ko ral sang kul shong chu helicopter in lak an sin ha hi ral sang kul shong helicopter in lak mi na hi Manipur ramkul more le tamuram ri in ko ral sang kut a an pek na lai Aliam chia Tho Ni Kulenga chia panin hi thokhan CNO CNDF ni CDF hual ngoram hum hak mi hual ngoram hun ram chu an lu no na I chia pani nga a CNO CNDF ni ri khodar khopi chu an raklak Tho Ni Kulenga chia pani ruka CNO CNDF headquarters Kemri li chu Chin National Army ni ka hlanin an raklak Hiliawa CNDF le falam ka liawa ral sang tlei mi na pol chu Mizoram Champhai district sai khumphai le vaphai khwa an rakjam na mi eping van ha khwa a ral sang ni bom thlakin siang hak chia pahni nun nak liam Islairam ha kha mi eping van ha khwa a tholei thum chhun suimilam pasha le cheu shonga ral sang ni siangina bom an thlak cha a siang hak chia Johan kum riat le jingcher kum hlei ni an nun nak liam Siangin bom thak ruangi nun nak liam le liam tor an cha a Central Education Department CDF ha kha Central Council ni chun ral sang ni mizapi film chonak siangin le siang hak chia chu jet fighter mangin shorol nak atwa cha a ha kha Central Council chungtel siangin velte thongthan chan hlan tiang siangin khardi dingin Central Education Department ni theater na kan toa The Central Education Department CDF Hakha Central Council ni tholei thuma chathan antua CDF Hakha Central Council ni chun Tho Ni Kulenga tholei thuma Islairam Hakha mi eping van hakhwa siangin chu chachon leo chhun suimelam pasha shonga ral sang ni tin chiam mamin van longin bom an thak cha a sianghak chia pa pakhat kumriat mi le sianghak chia nu pakhat kumhlei ni mi an nun na kaliam minung kul khatliam tor an hi kan daukal tem tor mi chungkhar le khwa mi kan in ngai chiat pin ha van ha khwa chu CDF ha kha kem na ka silo miza pi ngak chia film chon nak mon siangin khengmang imui tin in ral sang ni dau nak atwa hi volei chung minung hoizon ro nak phunglam le nushin chau vo le siam nam phunglam abuar mi tuksupur swal nak tua mi ase ral sang ni thim nak an tua tim hnik mi hlana mizapi hun ma a van long in bom athak to ni chin rama phungning lo thim nak asinak ama te in azau alang ahom han thim na ka itel hau atel mi chu action lak nan silai ral sang ni mizapi in lo le siang in si in le biak na kin run ven nak cha a in lo hui tin ka do nak atwa hi angol o kasi asilawa atlang tla tu nol pe tu le atwa tu ni chuan vo nan lak lai chuan vo lak asi kho na nga volei chung phu kip ram chung phu kip zong kani for fial du na ral sang ni mizapi no ngai nak chu mizapi sina apek chani ral sang uk nak adi dong tiang mizapi he kan do lai tia CDF Hakha Central Council ni an than ral sang kutin CDF Hakha le CNA thongtla chwa kho an si Tho Ni Kulenga tholei ruka Islairam khulpi Hakha a ral sang ni an tlei na I thong an tlak mi CDF ral kap le CNA ral kap leya thongtla dang na chu CDF Hakha ni ka do nak to in an chwa na CDF Hakha ni chun Hakha palek rian hunpi a ral sang ni shen mi CDF Hakha ral kap pathum CNA ral kap pani chwa rian chu CDF Hakha ral boizik le Brigade for how to shwai nakin CDF Hakha ni tholei ruk jing le suimilam pakhat le chewa special mission to ase
hi special mission a hin ral sang paruk tha an si ral kap thongtla panga lenga thongtla dang pasha chwa an si liam torle nun nak liam lo hin jinglei suimilam pali a nu kan kir lewa ro lo pi in van chiata ral sang mai thal kwan tong sualin dau thlen ral kap pakhat ni ramlemi phuncha a anun nak apek te an than tutan ha kha palek rian hun pi ka dona ka ramcha a nun nak pe mi chinen ral kap hi salai zoram thang asi ani hi Malaysia in chinram dau thlenna ka telding in atlung mi asi te kan thei ral shangni siangina tim chiama min bomthlak mi konga chilen chawza Ministry of Education ni adokal Myanmar ramhun kiple islairam I siang in na a ral shangni tim chiama min bom anthlak mi konga chinlen chawza Ministry of Education ni daukalna tholeinga a anthan Chilen chawza Ministry of Education ni chun thongni kulenga thoni kwa zan sui milam pasari tluk a islairam min dat peng I a ummi siang in le boarding school a ral shangni chunglei in bom anthlak ruanga sianghak chia pa pathum le pumtlam tlinglo mi nu pakhatti in minung pali annunnak aliami minung pasha lengni hliaman tuar thongni kulenga tholei thum jinglei suimilam pasha a islairam ha kha mi e pengwan ha khwa siang ina ral shangni chunglei in bom anthlak ruanga siang in akai leomi sianghak chia pa pakhat kumriat le sianghak chia nu pakhat kumhlei ni ti in minung panni annunnak aliami siang chachim nu pangale sianghak chia hleiruk ti in minung kule khatni hliaman tuar ral shangni zalong te in film chon khonak nol an buari chinram tel in Myanmar ramhun kip a ummi siang in pol film achong leomi sianghak chian ha chunga tim chiamam te in bom anthlak mi chu chinan chawza Ministry of Education ni fakpi in kan daukal swalnak ngei lo ram mi sianghak chian ha le siang chachim na chunga ral shangni tim chiamam te in bom anthlak mi pol hi ramkip ni chuan bonan ngei chiaw tia chinan chawza Ministry of Education ni kanin nol na tia chathan a anlang ter pangkhwale sangau kara checkpost to asilai Mizoram chawza ni operation zerikho tia rithaisi do nak akal pi chwa mi chu Longtai district ka tholei thumkhan Longtai district jipeng pu Tho Ni dalruat sang he tia malak nak kal pi chwa ma asi hi malak na khi dipa som thumle pakhat tiang asilai Longtai district ki Chin state he ramri kilometer som ngale pasari Bangladesh he ramri kilometers za somli le pariat a shomi asi cha a ramdang in rithaisi luting khamnak betak ngaya haw kokhan ninga chun Longtai khopi haw ka hunni a checkpost pani to I pangkhwale sangau kar hleya sia chang kona checkpost tim to asi hi huna hin palek exercise le oil e nani pe zolin rithaisi do na kalpi antim pangkhwale sangaulam saisi chwaklam pi hi islairam thantlang peng mi nani Mizorama aidin laknak cha a lambe pi ngai I anman mi asi hleya chakle thlang lai mi itlon kainak cha a man ngai mi zalam pi zong asi Mizorama operation zerikho chu betak te inkal pi asi Longtai district ka motor na hi felfai tak takin zau fel an sive Longtai district ka zu apangcha a jipeng ni nola chwa tuleo himau tamruanga Longtai district munrama zu an pangai ngai mi kong hepe tlain Longtai jipeng ni nola chwa Longtai jipeng ni chun tuleo mau tamruanga Longtai district ka zu an pangai ngai Agriculture Department Longtai ni asi kho chung izuamin mass poisoning an ngai hleya zu si an photna chu cha zu hi minung cha a chi nung asi cha a mizapi himnak le ngandam nak cha a nol chwa hertia Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita thongni kolethum section za som ruk le pathum nol ngai nak bantukin atang le bantukhin nola chwa mi chu pakhat nak mizapi kan himnak dinga hi chathan asi in Longtai khopi chunga zusa chepale vanha chu achar ansia athile anungmi ansia zuar loading panhina district dangin zusa chepale bachar mo
an hning mo Longtlai district chunga kwatle zuar lo ding hi nol chwa zul lo chu section zanhi kulle thum Bharatiya Neya Shanhita Thongni kulle thum BNS mangin shem an silai hi nol chwa hi Longtlai district pumpi a huap lai benol a umhlan chung chu tlanhi chung angu lai tia Tho Ni kwa I district magistrate silnam mi chu tholei thuma miza pisin a an than kumnga chung mithi an nei lo cha a pathian sina lombe chimnak chanan hmang Thongni kullenga tholei li a Mara Autonomous District Council MADC ram chung sia ha pengkom chapi khwa chapi khiti khri fa bo chunga kumnga chung mithi an nei lo cha a pathian sina lombe chim kha chamrwal nak an nei chapi khwa hi tu kum waw te som thum in waw pi ni khat tiang thong thaphan kum zakha centenary zong ni thum chung an hmang gospel centenary ni sung loi a khwa pi ningin thacham nak an nei kumnga chung kan khwa new chapi a khosa ho man thi nak kan tonglo taksadam nak thachwa an kan pe tu pathian sina lombe chim nak le thang that chan man nak kan ngai hi lom chan man nak lang tar hi boy pachung I nan nun naka khan ilom zung zal ka wu Philippi dal di chang li mangin lom chan man nak hi kan ngai te an chim ma cha FC Khaima local church secretary ni boy pa chu thang thatin ko se kan program arak theimi vial te boy pa sna lombe chim pi dingin kanin som na te achim chapi khwa hin veng pathum chapi veipi harmon le chapi khiti na ansi krifa bu hi pakhat Evangelical Church of Maryland long a chapi khwa hi Mizoram politics min lang pu hi phaitlei chia MP Rajya Sabha le Speaker Mizoram Legislative Assembly chwana khwa asi tutan thong kan than mi chu khavel khana siri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chante na lai